Koja hrana sprečava apsorpciju gvožđa? Gvožđe je jedan od esencijalnih elemenata u organizmu, čija je, da kažem, najbitnija uloga u transportu kiseonika kroz sam krvotok. Gvožđe može postojati u, da kažem, dva oblika u hrani koju konzumiramo, hem gvožđe i ne hem gvožđe. Sad ću objasniti koja je razlika između hem i ne hem gvožđa. Hem gvožđe sadržano je u ribi i svim vrstama mesa u manjoj ili većoj količini, dok je ne hem gvožđe zastupljeno u namirnicama isključivo biljnog porekla, voće, povrće, žitarice. Anemija zbog nedostatka gvožđa nastaje kada postoji nedovoljna apsorpcija gvožđa na nivou creva usled, da kažem, hroničnog gubitka krvi ili kada su potrebe za gvožđem povećane, recimo, u trudnoći. Neke od namirnica koje svakodnevno konzumiramo mogu da ometaju apsorpciju gvožđa. Tako da i pored dovoljnog unosa kroz hranu u organizam, ipak naše telo ne dobije dovoljnu količinu gvožđa. Primere radi, jaja. Jaja su čest izvor hranljivih materija koje, da kažem, ometa apsorpciju gvožđa. Jaja sadrže proteine koji za sebe vezuju molekule gvožđa, na taj način omogućavajući njegovu apsorpciju iz hrane. Jedno kuvano jaje može smanjiti efikasnost apsorpcije gvožđa čak za 28%. Zatim, hrana bogata kalcijumom. Mleko i mlečni proizvodi. Mleko može smanjiti apsorpciju gvožđa zato što sadrži kalcijum, esencijalni mineral i jedini u prirodi koji može da spreči apsorpciju i hem i ne hem gvožđa. Jedna šolja mleka sadrži prosečno 300 mg kalcijuma. Kalcijum ima malo ili nimalo uticaja kada se unese manje od 50 mg, ali pri dnevnom unosu 300 do 600 mg može značajno ometati apsorpciju gvožđa. Hrana bogata oksalatima. Ukoliko pijete velike količine čaja uz obroke, postoji mogućnost da ne dobijate dovoljnu količinu gvožđa iz unetog obroka, odnosno unete hrane. Čaj sadrži oksalate koji ometaju apsorpciju non-hem gvožđa. Oksalati se nalaze i u povrću, recimo u spanaću, u kelju, repi, zatim se nalazi i u drugim namirnicama, čokoladi, orasima, pšeničnim mekinjama, jagodama i biljkama kao što recimo, odnosno začinima kao što su recimo origano, bosiljak i peršun. Sledeća hrana koja može da ometa, da kažemo, apsorpciju gvožđa, to je upravo hrana bogata fitatima. Orašasti plodovi mogu smanjiti apsorpciju gvožđa iz hrane. Oni sadrže fitate nađene u proteinima soje i vlaknima biljnog porekla. Čak i male količine fitata imaju jak inhibitorni efekat na sposobnost našeg organizma da apsorbuje pravilno gvožđe iz hrane. Prema nekim podacima, fitati smanjuju apsorpciju gvožđa 50 do 60%. Mogu se naći u bademima, susamu, pasulju, sočivu, grašku i tako dalje.